Ka office jong deputy commissioner Karipah district lingba ke election branch ringkat ke jing trailang ber ka office district sports officer ribhoi kelak pelong ya ke jing Mareh marathon ke basan kilometer ke belak tip kumka run for SIR ke belas dang na Siden indoor stadium ban penkot pat ha NSCE indoor stadium omling kedai kini kalong shibenta ban pesung thu pai ba shapang ke special intensive division SIR jong ke electoral roll bar ke jingtip ke basai syaki pai ba halor ka hok ban thap won khamtam na ka benta ki bala don khat pras nem cheneng nak spangut ki samla chandang bagenthe na kaleng ki benta gari boy district kirang ba bar ki he officer jang district lami ban mare lang bar ke nang shimenta ha ka step basdang ya ke jingya mare lawan ban kawe eklama de ka kong bala kentiu rani kabadi ka additional deputy commissioner karibhoi dekat ke jinga don lang ba Andrew L. Mirthong, Assistant Commissioner, Ubadiru BDO, Kaumsning Sin Andi Block, Uba Gimilir Milim, Assistant Commissioner, Ubadiru BDO Kamahoti Sin Andi Block, Wakash Marak, Assistant Commissioner, Uba Bobby L. Nongbet, District Sports Officer Karibhoi, Lambik Samla Gentei Besendang Kiblawan Banishimenta, Hakini Kijinga Kop. Hakijinga Kop Mareh, Jagi Sendang Yakana Mlado, Lara Du Samla, Lapin Kraut Haba, Kadbau Samla Kobarlin Doloi ulawan ke kerdan ke baar. Mudu Samla Vincent Dia ulawan ke kerdan ke balai. Hak liang ki kentepat ke Samla Jenny Ramde kelawan ke kerdan Banikong. Ke Samla Dakati Kendai kelawan ke kerdan ke baar. Ke Samla Julina Bongrung kelawan ke kerdan ke balai. Kini kenong job barok kilayo kesong pisah ke balong. Rio Hajar, Sau Hajar, Bat Hajar tingkah. We have conducted this run today. We have organized this marathon today basically to spread awareness about SIR. How many of you have heard about SIR? Just raise your hand. SIR, Special Intensive Division. I mean, all of you who are 18 years and above, I think you already have an epic card, right? How many of you have an epic card? Kadang mana pergi kepada epic card? Di baru kita ada epic card, apa yang dilayak orang pendak dengan form ini kisah, kalau ada TBNO kilawan. Kalau kemudian ini kita ki concern, kita ki responsible citizen dari India, mengidai ban pentumai dan ban berpendak yang ada form nang pakai keteng kejoki, pakai keteng jolo bulan don yang ada dekat kalau duduk dan kalau syarat nang untuk electoral. Keteng jom itu kita dah electoral, detak itu kita bala participate kalau nak election kita bala vote. Dan keteng jadi kamdan kalau itu pakai sisa kalau kawai ni ki lab tikna of day in social pura dari India ni itu citizen dari India kalau kata ya baru kita atas dalam sedang kita ladon yang epic ini tua atau kita ra itu nak message ban itu kita palle mempat pendak perform bekendet saya ikindo ikiblo dan ikindo ikira national joki but lingba joki pila ban kelish pangalenga form ban pendak pada
Kita kena barang sudah keras dan ru bila dan apply dan betul epic. Betul kita kena apa lagi bang pada keras dan kita pada ingin sana I kini kerja awareness kita sedang kita buat. Yang kena sekarang bagi baca kena jingga Mareh marathon mentasmi kami organize ini akan spread kena message. But hak juga pun ni wish yapi baru all the best. Ikut tur bagi perkiar lagi kita sendiri. Kamta mai ko samla bagi jaga dan akan letih buat kamu jam nani ban maintain ya health ni kiar ni kita jumpa kita di bawah penjat yang hendak hati joki kamta mai no drugs bukan ke port bagi ni dan tak ada joki bagi kita tapi kita jumpa ko samla itu ko samla kiar dah tahu bagi juru bagi kita responsible youth to contribute tentang masalah kepada